dudon mi nu lepa ulena pol kanak thau that chiao mo chin info in nan kut kan lo kai tuini thong ni kul hluan nga November ni hlei riat thlong kai ni hni zinga chun Falam hun nor sautu Ralhrangpawl le Chin Ralkap Tangrualpawl an kapuna sa Y12 le jet fighter bomb tumruk athak Vanzam Bomb Thlak ruangah kum nga sunga Chin Dothlengtu Ralkap za som thum Lenglo an Thi Zo so Khawpi Ralhrangpawl in Pukpi le Meithal an Sursum ka Ciamco Tihri Leng ruangah Ramri an Khar Sinpawngwai Ralhrang Mawtaw an Rak Kapi Captain Sukuku Telin mi pathum an Thi Natmauk Penga jet fighter bomb Thlakih tual sung mi pathum an Thi mi parha riam an tuar Miaya Raltlan nutar pathum dai nga in an Thi Miayi Ralhrang Bomb Thlak mi in patar atuamo SSPC zwal kaubot Saudi Arabia a bas le diesel phur moto an paoi mi somli pangarawri an Thi ti thuthang pol le thuthang chahram hranga an Pui Bo Dan dani Rak Bo Ve BGF ti mi si siaw chahram chun ane tabik Chin info thaikau nak hranga aungla ensang one championship in Hall of Fame sun loi nak an hlan ti mi kan ron thanding kan thuthang a chemtiang in ngai sak dinga kalau som Falam hun nor sautu Ralhrangpawl le Chin Ralkap Tangrualpawl an kapuna sa Y12 le jet fighter in bomb tumruk an thlak zo Chin ram saklam kawa uibula IC Falam Khawpi muitini Rallam hun sial tu Ralhrangpawl le Chin Ralkap Tangrualpawl karlaka kaok nak bawruak asaw sang zeti an mai ti dan kelten Ralhrangpawl in tlun van ral an hoina satia Chin National Organization CNOCNDFE spokesperson salai ti mi chunarel Mizan Zing November ni hlei sari Zing pit na zi pariat le khoi rong si khan an ka pathoki tha jang za thum rual rong thoi hong sau Ralhrangpawl chu Chin Ralkap Tangrualpawl in ka kipin an rak noi ti si Zing na zi pariat le khoi rong si thokin run vatluana voi khat matonin an ka po oi Zing lam na zi parha rong khala tum khat an ka po sal Ralkap Council Poli wipe 12 in bomb ara thak na sai jet fighter khalin ara thak bomb tumruk rong chu bomb an ra thak zau tu phang chu kaok nak bawruak asaw sang zet ati thai bawruak hi asaw sang in atang saw vi vaudinga bang tia CNOE spokesperson slai ti mi chunarel October thasungi si khan kali thanglam kawisin Ralhrangpawl hin ral thuang pani theno in an hun nori November ni thumnia khan Falam Peng sungi uibula khwa an lut uibula an thena hin Ralhrangpawl tha jang hi zanga rong an siding ro an si chui sungi zathum rong chun run vatluan ro in Falam Khawpi an hun pan Munram nei tu CNOCNDF Ralhrangpawl in nizyang mazat song an rakpel nuwa tu hi CNA Ralhrangpawl in an rabomi a huap kaw zong rel chun CB le CC Ralkap Tangrualin Ralhrangpawl an rak daw ati thaiding chun tidim penglam bawruak khal hi adai ti rel theilawi Ralhrangpawl chang vai dan le ralam sial dani zirzirin munram nei tu Chin Ralkpawl thon jiang tiklai khala ka po thei ring an si lungmili page chun Ralhrangpawl hlenga lai an thizawi Chin Ralkap Tangrualpawl in nung dami kai mi khal an nei noi nei tia ngan asinan Chin Ralkap lam chun zung pomi thuswa jiang man an to ri lo Vanzam Bomb Thlak ruangah kum nga sunga Chin Dothlengtu Ralkap za som thum Lenglo in nunnak an hlan zo min ong hlai hawin riam hreirin sani thunai nak an lak nu Dothleng nak kum nga zuak zo kan to sunga hin Ralhrangpawl tlun van ral ruangah Chin ram sung viali Chin Dothlengtu Ralkap ralhmai nunnak hlan hi mi zale hleinga nakin an mallo tia Institute of Chin Affairs ICA an data a chun an tarlang ICA data chun Ralhrangpawl tlun van ral ruangah Chin ram lenglami Chin Ralkap nun hlan tu hi mi hleiruk an tia an tarlang phone Khawpi lak nak le dawok nak ralhmai nun hlan an sitlang pi tlun van rali an ka nak hun pol an tarlang naka min dat peng le Falam penga an tambik tia si Khawpi lak nak operation pi chang china hin Ralhrangpawl hin tlun van ral an hoi tambik sin alang an nun nak sung loi hlan tu pol hleya Chin nural tha paral tha Dothlengtu Ralkpawl laga hin kut ke hlan tu dam sung kut tol lei sami rong chang ta ding le riam ma pi chang nga tu khal jiang mazat an tol sung mi pi men civil mi riam nga pol hi kan latlang pi Dothlengtu mi pi Ralkap riam nga hi chu vunlak nga ngai ding hi a har tika kan data sunga kan tarlang tel thei ri law si tia ICA chuan vau nei tu pakhat chun rel so Khawpi Ralhrangpawl in Pukpi le Meithal an Sursum ka Ciamco mizan November ni hlei sari tlong kai ni khat zan na ji hlei khat luan ronga khan kan veng hnen maguiram then kan ko district so Khawpi bukhwar Ralhrangpawl chun an jiang thu thoka simo Pukpi le Meithal an kap Ciamco
tu veki mi I rep hnui ral thuam tum le te thum Ciamco hi so Khawpi upu hlain Hollywood khuar Ralhrangpawl an si ba bul khanai loin 60mm Pukpi le 40mm Pukpi an kai hleya Meithal khal an kap Ciamco tia tolsung media chun an tarlang an zuri phur le saupoi kap men an si thei vekin thuzil zuang thei mi an nei ruangi anning chi ka khala si thei ajiang tian kap khala wasi le ami to amo theidan abangok thau ruanga tolsung mi people bom teki anga theilo deu nak ding hun asilo le bom tek tuar thainak hun khili ralring te rak chiao dinga kan thano asi tin tolsung media chun an tarlang hi zon arem chan laya kavun ther dok ke kani khowangel chelchu Vanzamin Bomb Thlak em loading ti dai thlan pang hi thei avoi khatna ki mi anga pang hi chu tingai nak chuang lawi chak khaya chin tali tlan lu nak ding asilo le rel nak ding hun tal to chia le zuat chia lo hi apoi ngai Ralhrangpawl bom le an kut thak rot nak laksin pathian kut chakin kan nak chiawa in hum hualin in kilveng ramse Tihri nat leng ruangah India le Myanmar Ramri an Khar hi thu thang chu tum ni lai karak than zo ruangah tui update te vialong karun thur ding Mizoram social media anrun post tharmia longtlai le Saiha district Tihri nat leng chu zia lampan lawin aluar sinsini mithi pakwa an kim zo ti an ngan tuitum Tihri tlang rai nat leng ruangah hin longtlai district mi paruk an thi Saiha district mi pathum an thi zo churuanga longtlai district le Saiha district mi pi ukhroi nak lam hau ha zung chun Myanmar Ramri chu thlani rang an Khar fel ti an ngan longtlai district DC pu dani lalruat sang chun ama raurin ka ki chua khwa wa palin Tihri nat khamnak le hlomok nak rang theitop an swa thu le mi people ti dai thiang limlong ini kyang kap thian fai nak le bulpak taksa thian lim nak ngai poimo dingin avacha natnak tuarpol hne si sampal anlak mi le tidai sampal anlak mi chu laboratory is out dikdinga Zoram Medical College and Hospital an kwat thu an tarlang Sinpawngwai Ralhrang moto an rakkapi Captain Sukuku Telin pathum an thi magoiram then Sinpawngwai Peng kupin le tagara khokarlak zin tea tinisun November ni hlei ruksim lama khan Ralhrangpawl thir phoson moto pakhat le private moto te pakhat chu Dothlengtu Ralkap an rak nami Ralhrangpawl Captain Sukuku Telin Ralhrang pathuman thi tia Tayat District Battalion 5 in thu an run swa mi Ralkapin lamlaka an rak nami ti ka man chau mi hi an rak ambush ka ti ai ve si apeng parang zongi asan in rak lak koi sak lo dinga kalau ngendu lamlaki chuti an rak namna ka Captain Sukuku Telin Ralhrang pathum an thi hlaya Ralkap uniform zone khat Meithal zone ni MA13 Jiandong Magazine Kop Khat MA13 Jiandong Kul 40mm mu paruk le phone pakhat ti pol Ralhrangpawl kuchung sin an laksak hi tumi Ralhrangpawl lam laki rak nam tu hi Tayat District Battalion 5 PDF Ralhrangpawl an si Natmauk penga jet fighter bomb Thlaki tolsung mi pathuman thi mi parhain riaman tuar maguiram then Natmauk pengi jet tau doing khwa chu asan lewang umlo dawok na khaljiang man riai loin November ni hlai sari mizan Zing lam na ji pariat le khoi lon ronga khan jet fighter bomb pani awathaki khosong mi pathum amhuni an thi hlaya mi parha in riam an tuartia People's Defense Organization Natmauk gi tonwau nei tu inarel hi jet tau doing khwa bomb rung thak tu jet fighter hi Meithal air base si hongpok ase miaya raltlan nutar pathum dai nga inan thi magoiram then miai peng sungi Ralhrangpawl lakin kum upa nutar pathum chu dai nga ruangah an thi tia weilap miai pol komin an than pakhuko division zale pakhat na ki Ralhrangpawl chun November ni thum ni si khan miai peng thanglam kawa ralam an siali kho in urle tolsung mi pi kai an tha re raw ruangah tolsung mi athong som tel chu mai in hlum lua thiam lovin sahim nak ranga ralan tlan hai thlatang sung kan lu thang ruangah tu rong hi nikhat nu nikhat khodai aluar vivaw mai zan pon sin ding khal chu man lawi sahim nak rangi tlan ruak an si ruangah dai nga le raibur tuar an tam November ni hlei ngania khan miai peng thanglami kumsom ko pakhat mi nutar pakhat chu dai nga in anai athi chun November ni hlei ruk nia khan miai peng ni tlak naklam kawi kumsom ko mi nutar pakhat chun November ni hlei sari nia khan miai peng ni tlak naklam thawi kumsom ruk pakhat mi nutar pakhat anja ten nutar pathum rauri in dai nga ruanga an thi pha ti in uilap miai pol kom chun an tarlang khodai hi le ani ni na luar deuh Ralhrangpawl hi ramlaki an ria tok tlun khu nei hlei lo mun tlaulaki an ria tok ti vek aumi
puan an tul na sa ei in khalan tul lo tinak chu si chuang lovin ei in nang manin puan an tul son mo ti ding he si tia angyami ta paun su I ku bubu tan jin chunarel tu vek thlatang khosik chani ral tlan hi kum upale naw hak ranga chun hardam nak lam asiat so thei ruanga ral kan tlan ding khala sile ni puan hlum le puan pol chu ten tau dinga wilap mian pol kom chun mi pi pol thuron pen an Fihgter mian peng sungi ralam run sial Ralhrang Ralhrangpawl hin tol sung mi panga an that zawi mi paruk an kai zaw si mian pengi Ralhrang Bomb Thlak mi in patar pakhat atu amo thong ni kulhuan nga November ni hlei sari mizan simlam na ji paliluan ronga khan pakho ko peng Ralhrang Ralkap battalion zale pakhat nagisin mian peng sungi ka khwa chu paramota mangin bom an wathlak hi Ralhrang paramota hin khosunga bom pakhat khwai si ni tlak nak lam kaw kholenga bom pakhat tin tum ni athlak khosunga hin kum upa atara tot deuh hliran umi chuilaki patar pakhat chu khosungi bom tlami in apenga mian peng sungi ka khwa hin dawok nak khala thlengda lawi mi piral kap khalan umlo na chingin Ralhrangpawl in hi khwa hi tu le tu bom an rathak tia an rel thulu ka siar lai khan ka tel chialo nan ka thin lungi arung poimo ka ti tokronga toite ngai ni khothu thang karon ther dok ding Thai soon November ni hlei ko ni hi Chinram Mizoram state ni swalam kaw Manipur state Kalikabo lairon tluan le Myanmar ram laili mun rekhata khoduran sa thei khoimolaya chun mun bo kanin ruwa khala sur thei phone rol hlom du le khwal tlong vei wak ding rang kan du saknak chu thurhana sisela Ralhlan tul mi pi le kan mi piral kap nural tha paral tha pol rang hrim hrima ni khwa information thei hi lo thei lowi thil tul mi si tipsun November ni kulnia kin chun khodur an kiam deuh ding nan mun rek khata chun ruwa atla fiap fau thei men ni khothu rak than hi chu zol nei kam sang deu vek si hi ol tuki athen dik lo nia nau le lung oi lama ruat sela tui chana chun November ni hlei sari ni rang SSPC zol kau bot kan than ding ni biro tat kung penga Ralhrang pangan thi sakai ram chen sakai penga mi pasari baguram chen pau khong penga mi pathum Maguiram chen Sinpawngwai penga pathum Maguiram chen Yizaju penga pakhat mi pilama leto Mandaliram chen Nathuji penga mi pakhat mi pilama leto Taning tari ram chen taning tari penga pakhat leto chutin ansa te komin mi kulluan khat ansi Ramleng thu Thangranga Saudi Arabia a bas le diesel phur moto an paoi mi somli panga an thi pakhat vial adam khosuak Islam biak nak betu poli an ur sun zet mi mun Saudi Arabia rami Madina Khawpi kianga November ni hlei sari ni Zing wanglan Khawpi akhan motor accident rap thlak zet athlengi India rami si Saudi Arabia rami mun thiang limwapal tu khwal tlong minung somli panga rauri an thi tuitum siat tongtu pol hi India ram mian si India ram Hyderabad tilan kanai sin mun thiang lim an tinak ram wapal hrim hrimi pok an si India rami si an po achun mi som nga pali an si tuitum bas changswal naki bas pari tau hi mi somli paruk an si an laki minung pariat chu ril thaidang fe an rakhil son ronga an luat motopi pani paok nak mual rongi thi chon silaunan an paok nga ve ten diesel phur moto tu ki akang chemchau chui moto kang chun bas chu zamrang tukin avun ka lauli zan lai rak singel cheltika bas sungi tau pol hi an rak it thati an khonok nak na le an mang morau chema tlan so na thiam lawin tu veki tamtuk an thi nak sanasi India ram Hyderabad lama chun an sung ko pol chun thin bang zetin thuthang update chu second tinte minute tinte an ngak ring India thunai tu pol chun bawruak ngai ven thei nak hotline number chu online para an tar chi India ram leng tlang boi chung chun an thin athir tuk loma min an ri asiat thu khal an than chi Saudi Arabia rami an ram palai jung thoi pe tlain siat nak tong tu polidin mun chu chatlon an ngai ven sak ring Prime Minister Narendra Modi chun pa bik si tlin zetin siat tong tu pol alai nati atuar pi thu India ram palai jung pol marak lai bom nak rak pechi dingi acha thu social media angan hi bas kang sungi si dam khoswak sun hi Mot Abdul Soyat kumkul hluan limi asi
maka Khawpi si Madina an pandinga hin mi somnga pali laki mi pali chu Khar moto in anak fe midang pali khal an fe ding thul salin maka yan rak cham ruanga minung pariat chu an luat an za ten minung somnga pali hi India ram Hyderabad isin Jeddah November ni konia khan rak poki antum ta dana chun November ni koisin November ni kul luan tum tiang nil heinga sung an mun thiang lim pol pal kwal dingi sa khwanak thil lami pok an si tu chana chun mi kan rak sot thi ta ding an Pui Bo Dan dani Rak Bo Ve BGF pol ti mi si siaw chakam Sual mo kes tin tian chirot lung tum pi na rit son or tu akuti thi sen kop tleng an pumin ong hlai o an rak zir zonin Karen ram tluan Thailand Ramri a ui te vul mi BGF pol chun chia phian pol online scammer pol an chin kan mi ve dinge ziange khoi rak aw ve tleu tlau si chu tuitum bujo mujimi online molamian le pa an avatlon tuma khan chia phian online mi bum mang pol hi an khami photin an chi kan mi ding tia tlok buak baw ve sui apudu takithu chongin lung ozir le amplifier men bangin BGF KNA an polkom IO ithurel thainak nei tu spokesperson Cornel Naimong zo chun Thai media pol maya November ni hlei sari nia khan USE in nor ruang khara silau hi chia phian online mi bum pol hi an khamisin kan phong tak thlang ning tia an rel ve khang lang amin khimin Naimong zo semo zo me lungi zol hlom ti thei farhanin amai real dan tak le aoki kabun chongke neta le ka kam ka thua le mai ding hi chia phian online mi bum pol hi kan ramisi an hlau ver chu thang neta ti mi an cher sal ding ti mi non ding aselaw ati chumo ruk ru hwal lui lawe aruk ru parak phur sa hlap pik thon dang law lo shui ko kol kyang ka phronga kin chia phian online mi bum mi thong ni tha an ai tibet asui ko kul Khawpi jiang an pu pa BGF how tu so chit tu le tu an kai mi si chin chian te rak din mi hun sia chutian khami phong nan du ngai le na pui to khi ba phong mai bi ko vompi le chum kheng thon thui vompi fa len apai to choran sa hek hloi li khanan hluan ke chulaw jiang atui hlan liang luanga te na pu ong te le na pu so te nan rak ti som jahan ti ke khoyan khami phong lam akhi poli zar zawian zal pong telin antoli an nuama sikha Thailand chau za in China kut songi si chin chen a hlan ni November ni hlei ni chek chia US ramin chia phian chimi nak ding scam center strike force anak din ve thuan run puang chiai kalau sim top mai ding na pu te pa ni khi khai jan chu an to chupin ai ar thar kai rul mi ve ken an law ke chu ma voi tho ta khatin nar phitin zau so voi avathu ve ti vek cha min ong hlain chia phian online mi bum pol kan noi chimit ding aron ti ve chi napu saphu dep te so te wal so khichun ram leng si nor na ka deu tin ten tuilan khala chia phian online mi bum pol hi kan noi Ralhrang ding ti chu a kam set leu nak kha sirim hrimi mo amin online ke pak ti vek chia phian online pol hi rampi pakhat din hunin kan tuan baw sirim hrimi kan noi chimit ding asi awan ti lai chu ani khai rok rol dep det thlok e khat chan chu thei thiam lo kan sek lo zau manin FBI tivek CIA US rampi avun changai ngai chun online chia phian poli nak mo map anvun ti suaki hi Myanmar ram khalan rung lu no thang ding ti thein alung phanga tong a sikha vun rel dai sela si chin chan ranga hin anatuk si 20 dan hi an bul ham that nak ding ranga khwalani sin an mai dan te kan ram leilung para tu vekin sadom le komora khwa an rak din tlangi Thailand in kut thini avun kai chur chau chun tu an phat san dai chumo ama long sual khan pen thlu hi vek hoi pirin lo din hunawung siat chun chil mi phui le mi phat san tu anei hi chu China thong in sung sin athi hlana an tharau chu ariam re rau kauding Naimong zo nang khal khamo lung ozir bangin na pu le ti kharak aw ve la hello antile hello bow antile bow beu antile beu narak te ve men khavek chun minan bum thainon jik lao mai kalidan taka tu la ya mian anon lo chain info thai kau nak lama kan luding one championship in Ongla and Sang Hall of Fame sun loi nak an hlan kanak ching lai chiao kau ding kandung October ni thum ni Ongla and Sang one championship one fight night 36 bauti Sebastian Kedestam ane zana khan
akutruk pahni octagon ziala tantain tuini si thokin martial art khowelisin ka chol thangding tia aphuang khaizani announcer tuan tu khan November nilhei rukni chu kanak lo chonding o Japan ram thakhiawa kan tongoding hau kho ati Hall of Fame sun loinak an hlanding hi arak phuang cha tinizan November nilhei ruk zana khan Japan ram thakhiaw Khawpi Ariakhe arena a an hlan ngai ngai one championship Hall of Fame timi sun loinak hi Jiang tik mani min dai da kel non loading martial art khoweli mi khat khokheng pachang tha an hlan mi si angla en sang hlana hin mi pahni violin anak dong zau chutei pahni chu Demetrius Johnson le Bibiano Fernandez an si tinizan Japan ram thokhiawi angla en sang Hall of Fame sun loinak lading avafia khan tumdangi a play thomi lephiwi amelai ka hlain avalut sal ngati tuitum khachu gentleman tagasi court kor thona fe sinan pakhatte azong sangi a court kor khalu zonga a hlit zik deng deng nisuk sin avun ru thasali aloni amai ti dan kelten zial chu avun chulta one championship din tu le tu CEO le chairman tuan lai chatri sitoi tongin aza sanin arang muaki nisiam siten an pomo Thailand poli min vun sal hi chu le keu nau nak si chatri ka ti men thangning o adung thunin ring announcer tuan lai tu Mitch Chilsonin arun muaki an pomo sal Mitch Chilson hin legend tina kawi legend ti hi lai tong vun le fok fi ol lo zeti mi khat kho kheng kan te me ke o pachang tha mi khat kho kheng tina kawi jang ha rel du na nei ati tika ongla chun amai ti dan kelten tha in petu mi people nan sa te para kalung oituk alei chain Myanmar mi people kha ati Chatri in Hall of Fame trophy akuta hlanin mai achu chi ongla en sang Hall of Fame min dai da loading martial arts san tuan thui min dai da loading pa tia afak mai sa Chatri chun hidena rel pe ri kalau ru hiding online Myanmar ram sungi mi athong laya khan mi pakhat siding in amin aser swak chi the si leilung pi milai farm mo laki big sinak amai zona anga sikha Myanmar ram mi pi ting zaruk rawrin adunga din pi tin kha an pehluar hlo khai champion tai khap anga zana khan hearing sunga hina tawi karampi Myanmar kei Myanmar ram swak pa khalhin hitin ka chak thei ne na ka chau thei ati Myanmar ram mi pi mo thape I chok phurin akai thau thei an kut an kayok thuin ongla chun amai achu ve Chatri le one championship nan para kalunga oi tuizan hi ring sungi in mu net big asilauding Burma saphai timi kha arai hlana nan mulau leading hi ring sunga hin keima takchu kasinon loading nan rualnau kazang chan song tu keithna ki tha anda suak ding selom tia arel ain sang nu Catherine Oliphant khal an pa toy omin ring sunga ahung kai ve ongla kan nei nu hin one championship hi azau lawi ram kan ka zum lawi an ring announcer Paul se an commentator Poli o khi kan bai hat thuk zum here we go tir tung tau thau pa kha dom lao si Mitch Chilson chu hi zani tuan tu pa hi si chun nara ti mi pa lai pa kon tirngoti nu sidinga nara champunik asnan ako hartugi nara tinan kau thu zau zau khalin narai o chu kan thai ol dan dinga representing Myanmar ti tlek tloi out thu kha chun an mel rung lang lem loi commentator rak tuan Paul khen umi Mitch Chilson kali commentator tuan thau Ray Flores Brent Stover Rich Franklin ti Paul an si one championship UFC ti ve ki commentator le ring announcer tuan chin hi an ma khal MMA fighter thazet an sitlang pi MMA ring le octagon sungi kan mu non loading ruanga tha na ka online record Paul hi kan zau tlang ta kayu voice som li le voice sari athong na ka voice som thum pakhat ane chui som thum pakhat laki hleirok chu athong thlu nak au chun voi hlei thum chu a rek tar submission anti voi ni vial hi mark in ane judge Poli decision anti thutluk nak in ane miswal tam na chu voi hlei nga sung ve thung purong hrive ke minger pai em netalan pa di rainer rek rok rong khan selom ongla hi adaw selan tan ka the tuinua online mi thong dan tla practice pi UFC lama mi thong zong in awa min thang rep sabbe tuikum mei ni kul hluan khat ni sikhan ongla hi kum somlia kimi asan lam hi fit ruk le inchi khat asi one championship middleweight le light heavyweight champion belt pani or kopin kan ram Myanmar leilung tlun pumpi mit mai rak nei ter tu pachang tha asi MMA akai roi tu le azir tu big a trainer chu Henry Hope asi
Kachin Ramit Chinai Swak Myanmar Star Ong Lahi MMA Khoveli Amui Lai Le Awang Lai Big Chu Thong Ni Panga Komisin Thong Ni Kulhuan Nga Kar Lakha Ati Thai Ding Kan Thu Thang Achem Tiang In Ngai Sak Ruangah Kalung Oi Ngai Ngai Sim Lam Khala Thu Thang Thar Lam Dang Thon Tanok Sal Kan Zuam Pe Chin Info Angai Tu Du Dot Mi Nu Le Pa Ulenaw Pol Nanza Ten Niman Nuam Son Tha Chiao Lo